Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Marilla Majilia Mataj llaqtanchikpa awqankichkan wawqillaykunaqa palaykuna kayna tarikichay karamchkanchik rimarininchiknisqan programatanchikwan kunan tarikullachkanchik mama punchawkunapas apurallamanña kunan tarikullachkanchik miércoles chunka iskayniyuq noviembre killa miércoles chunka iskayniyuq noviembre killapiña tarikullachkanchik lik wawqichillaykunaqa panchillaykuna horanchikpas 8:08 de la noche. Naja willakuykunaman ñariki apurallaman pawashunchik pero astawanqa punta qallariypiqa taytanchikpas sutinpi riki rimakuykuyllay. Kay willakuy riki chayarimun kay arquipalawmanta ancha llaki willakuy wawqillaykuna pallaykuna arquipalawpi pasakurun imataq chay hayk'ataq chay ariku carro o sea huk camioneta nisonchik chocaron bus interprovincialwan y chay bus interprovincialñata qaqataripukuykusqa chay camionetaqa chocarospan chay kuchullaman churarosqa kay bus interprovincialñata qaqataripukuykusqa chaypi riki wañukun achka kimsa chunka qanchis nin runakuna wañukun llapan nisunchik porque wawqillaykuna pallaykuna chay carropiqa illarqaku tawa chunkallachusun rikay pasakurun kay kilómetro 181 Panamericana Sur sector Puente Ocoña nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna kay llaki pasakurun kimsa chunka qanchis yaqa llapanku huk iskallaña salvakurullan riki wawqillaykuna pallaykuna wañuymanta achka kirisqakuna rikaw ña chayman riki kunan rescatistas pasaspanku lliw hurqurunkuña primero kirisqakunata ultimuta riki ayakunata hurquykuspa apanku wawqillaykuna pallaykuna kachkan videokunapas mana chay videokunata churamusunchu kay partipaqa porque tumpa nishuniqmi kachkan ofertichakuna qaqaripuykusqan wawqillaykuna pallaykuna chaypitaqsi riki huk wawqichanchik illasqa rikaw y panichanchikñataqa warmichan suyasqa rikaw chaypi willanakuspanku ampuchkani suyawanki agenciapi nispi natinsirisqa agenciaman suyaq agenciaman chayaron willaykunku wañukunmi qusaykiqa accidentepi nispa chayllachu kay accidentepitaqsi warmachakunalla salvachakurullan iskay uña warmachakuna huknin pusaq killachayuqlla manani hatunpaschu hukñataqsi tawa watachayuq paykuna salvakurullasqaku wawqillaykuna pallaykuna y kay llaki rikaw kay hatun buskuna wichiptinqa siempre achkampi runaqa wañukun rikaw chayllapi sirikun utaq chukaron hinallapi quedaron hinaptinqa mana kayna nishu llaki willakuykunaqa kanchu pero kay partipiqa nisunchu wawqillaykuna pallaykuna yaqa lliw wañukullasqaku rikaw illaypi mas rimari riki wawqillaykuna
panichallaykuna kay programa llanchikpi mas rimari mana chayllachu accidente ankaymanta rimarisunchik kaymi chay chukaruq camioneta wawqillaykuna pallaykuna payta riki ña hapiykullankuña pay kay camioneta huchayuq riki pay chukarusqa bus ñataq riki como velocidad ripuchkarqa mana atirqañachu illayta hinaspan riki waqtataña qaqtaña ripukuykullasqa chaymi empresa riki llamosas empresa llamosas nin riki kay camioneta apaq carroyuqa machasqa risqa riki paymi henri apaqlla ñawpari kimsa chunka pichaq watayuq pay chukaron chay empresa llamosaman chay empresa llamosa qaqata ripukun wañukun como pay responsable kay rurasqanmanta seguramente uchku wasipi tiyakunqa riki wawqillaykuna mana ni chay bus empresayuqpas respondenqachu paypas librasqa kanqa manachu kay hanaypi hayna wata chay siba nisqan wichikuykuchkan chaypipish chay choferkunatami que uchku wasiman apaykullanku riki ashtawanña kaypiqa riki wawqillaykuna panichallaykuna kay saschakuypi riki kay wiraq huchata wiraq huchata riki ña hapirunkuña riki ña hapirunkuña chayñataq huk willakuy wawqillaykuna pallaykuna kayqa yunkamanta kay Jano nisqanpi chaqay puka camioneta pakchakurusqa wawqillaykuna pallaykuna chaymi riki ninku kay carrom kurrichallachkarqa curvachapi mana hapiyta atirunchu riki timunta kay dueño kay carroyuq kay chofer nisunchik hinaspan riki wawqillaykuna panillaykuna ripukullan pakchakurusqa chaypi chayta qhawarisunchik wawqillaykuna panichallaykuna kunallan churaykusunchik y está chaymi chay camioneta riki curvachapimi curvachapi pasajeroyuq curvachapi es una curva cerrada interespan kutirikuypi kasqaqa wawqilla kay carretera chay curvachapi riki churarus pakchayaykuchkan hukpas kachkanmi video chay hukninta qhawaykusunchik y chay kaqllachu huk clasichachu imaynaraq pero qhawachaykusunchik chaypi a ver chayllachusmi a ver no masqa kayqa mas anchucham kayqa a ver kay qhawaykusunchik llapa bultuchankutapas bultu sapacham risqa riki bultu chankunatapas kaylaman churamuchkanku llasaycham kasqapa riki nachapirqa wakamas curvachapi kasqa repartición repartición curvachapi tumpa peligrososmi wawqillaykuna pallaykuna y ahí está pues no a ver uyachos rimarinchu a ver simplemente kaylawakqa riki carroyuqkuna sayaron hinas auxiliachkanku qhawakuchkan bien wawqillaykuna pallaykuna accidente pasakuchkanta llaqtanchikunapi riki mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq kay Santa Rosa centro poblado de Chongos Carmen Pampa nisqanta wawqillaykuna pallaykuna lluqlla aparullanman kasqa mayo riki kachkan chay cercallampi chay mayo riki lluqsikaramun hinaspa ñanninchik wasikunatapas lliw yaykurun wakiqkunataqa riki aparunmansi kasqa kaypi wasi sayachkan kioskucharaqchus kasqapas waqaychus karpasqachara kaypi qhawallachkanchik wawqillaykuna pallaykuna chay desporte karun riki rumikunata chaynata qhirukunata altulawkunaman seguramente riki sachakunata puytimurqa chaykunata riki seqay karachimusqa
ñariki chay pasakuruptin autoykunata hayaspanki kinkupish auxilianakun kurikaw mana nishu grave kuakmanta willakuy chaymuchkanchu wañuymanta nada solamente daños materiales y masqariki chay llaqtata rikaw llaqtata riki wawqillaykuna pallyaykuna afectarullan rikaw chay saschakuy kay chirimanta kay paramanta rimarispaqa chiricham yaykuchaykamun kay punchawkunapi tumpatam chiricharimuchka hasta 9 grados mi chayachkan chiri wawqillaykuna pallaykuna porque ñam 11 12 chapi ña karqa ña juniniqchañam kapuwarqanchik manañam llumpay chiriqa karqañachu pero kunan chiri yaykuykamuchkan ahita kunan kachkanchik 14 grados hasta 11 grados kaypi bajanqa nichkan kunan tuta a ver haway kurusunchik kaypi nanchikta hawanata kunan riki tumpa juniniqcha kachkan pero nichkanta rikaw hasta 11 ñam kunanqa bajachkasqa hasta 9 kamam bajarullarqa qayna punch qayninpakuna ya entonces wawqillaykuna pallaykuna nichkanku riki kay chirish yaykuykamuchkan kay anticiclón del Pacífico nisqansi pukumuchkan riki chiri wayrachata wawqillaykuna pallaykuna incluso willakuykuna kay ikalawmanta lluqsimuchkan kay ikapi kachkan rikaw dunas o sea chay ajo montusqa ajokuna chay wakachina o laguna wakachina chay suyukunapis incluso avisos kachkarqa riki willakuykuna ajom polvom purikunqa chaymanta hawanqa kaychik ankcha lintishatapas utilizaychik ajotataq ñawikichikman haykurullanman nispa chaynata willakuykuna kachkarqa ikapi yachaq wawqi paninchikunapaq chay wakachina nisqan rikachkanqa lawllapi rikaw riqrinchikmi chay sunakunata y chaypi riki ajullaña riki ajullaña chay ajuchakuna seguramente riki pawakachakuypaq riki kachkarqa rikaw kay nishu wayrachaykamtinqa justamente chay wayrachakunapa formasqanmi kay muqukuna kachkan rikaw muqukuna muqullaña riki ajo monturaqkuna riki wawqillaykuna panchallaykuna chayñata nishkan riki kaywanqa chirichakuna bajachaykamunqa kaywanqa tumpa lastakunapas chaykacharimunqa kay alto urqukunaman nispa nishkanku rikaw chaymi kay punchawkunapaq kachkan riki alerta meteorológica nisqan willakuykuna mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chayñata riki chaynallataq kay Juliaca nisqanman illasunchik chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna suwakuna tesorera de promoción escolar promoción kaqta kaytayna warmakunapa tukaqnin suwa taytallaqmi kaytaq ruran imaynatataq a ver yacharonqa chay tesorerapa makinpi qullqi kasqanta sichum chay promocionpi o prepromocionpi kachkan warman chay suwa runapa chay asaltantipa willanqa rikinata tesora makinpi kachkan qullqi tanto qullqi promoción qullqi inatiriki chayna pasankuqa porque pima mayma ari payta asaltadorunchik paypa makinpis kakuchqullqa manami wawqillaykuna pallaykuna bankumanta lluqsimutapas chay bankuyuqkuna willaptillanmi chay qatipanku rikaw hinaspa chay asaltanku ari kay Juliacapi riki wawqillaykuna pallaykuna tesorera hapisqa promoción qullqita seguramente viaje de estudio ima ruwanankupaq chay qullqi kakullarqa chay pusaq waranqa riki achkacha chay pusaq waranqaqa rikaw chayman seriki chay asaltantes pichqa mana allin runakuna armayuqkama yaykurullasqaku kay mama Janet Apasa paypa wasinman paymi riki kasqa tesorera del colegio Mariano Núñez chay urbanización Pedro Chejollani nisqan lawpi Juliacapi riki yachanman kasqa paykuna riki tanqakacharispan yaykurullasqaku incluso pay kay panichallanchik kachkarqa warmankunawan sullka warmankunawan
maypi chay pakachaykorqa yacharqakuñarik de frente wawqillaykuna panichallaykuna chayrik nin kayqa chay warmakunapa qullqinmi karqa. Además, ina kikinkupapas kay ayllupapas karqataqriki makinkupi chay joyería nisqan equipokuna, seguramente celular, computadora o televisión o radiollapas siempre imachakunapas karqa chaykunatas wawqillaykuna panchallaykuna qhipikuspaq seqakuykunku tense ama qhatipanankupaq ama auxiliota mañakunankupaq balata kacharisparqna tense chaypi uyarayasqakurik wawqillaykuna pallaykuna chaymantañariki willakullankurikaw policía rin ministerio público rin chayman inasparikaw tarinkuya chiqaptapuni chay balapa chay kasquilluchanta rikaw kaskuchanta y chaynallataqriki herramientakunatapas chayriki nichkan kay ayllukuna chay qullqiqa manan ñuqapachu promocionpam kakullarqa promoción kaqkunapas llakisqaña kachka ukurakunapiqa tesorerakunaqa promoción qullqita qhipikuykuspa ripukunku kay Huamangapi narikaw bueno chay llakipaq riki wawqillaykuna pallaykuna llakipaq riki pasakurun kay ña clasepas tukunayachkanña rikaw kay killachallaña rikaw kay noviembre yachawpiklla diciembre nada más diciembre ripuchakuy ña riki wawqillaykuna pallaykuna especial promoción rikaw wiñaypaq ripuchakunqaku riki colegiomanta promocionkunaqa manañami kutiykunqakuñachu estudianqaku instituto normal o universidad o tecnológico, bueno, según ya digamos munasanku menaña o aqueja huku estudiukunawan yaykukunqakuchiki pero manañami que ya chay wasiman kutiykunqakuñachu ñariki promocionkunaqa chaypa ña a nivel nacional preparakuchkanku ñarikaw aviaychapaq rikaw aviaychapaq ojalá qhatipaspanku chay suwakunata hapiykullanmanku pero kaypiqa riqsiqllanmi chay asaltaqkunaqa kachkan pima mayma a ver yacharunqa chay qullqitam qapichkan paymi tesorera nispa riki wawqillaykuna pallaykuna a pesar de que Juliaca organizasqa Juliacapiqa suwakunataqa riki hapiruspaq kañaykarinkum y chayna kachkaptinpas kachkan ya suwakuna quizá policíaraqpas suwakunaq kachkanpas porque Juliacamanta kayna suwakuymanta willakuy kaptinqa pim huchayuqa policía siempre policía wawqillaykuna pallaykuna rimari chaynallataq chaynam kay sistema de salud llaqtanchikpi wawqillaykuna pallaykuna pinqakuypaq unqunki sitata qusunki huknin killapaq kimsa killamanta mana riki suficientechu hampiqkuna nisunchik doctorkuna o médicokuna nisunchik mana suficientechu médicokuna especialidadkunapi en citación riki kay killapaq huknin killapaq waqlaw killapaq chaynami kay saludpipas igual imataq pasakurun kaymi burlapaq wawqillaykuna pallaykuna saludchik mana cuenta tukurqachu imaynaya chay trabajador chikaw mana cuenta tukurqachu denita riki qhawachaykunman karqa riki ima pasakun huku wirahuchas riki unqusqa pulmunchanwan pulmunchan riki nanarqa y pay necesitarqa chay atención neumológica nisqanta riki wawqillaykuna pallaykuna kay hospital pero servicio de neumología en el hospital Almazor Aguinaga Asenjo nisqanpi maypi kay Chiclayupi kaynakunaqa manam waqllapichu pasakun kay ñuqanchik lawkunapipas pasakunmi pero kay Chiclayupi kay pasakun ya unqusqa riki kay wirahucha paymi kasqa Abner Rivera Rodríguez jubilado asegurado jubiladoña kanpas manachik waqpi kanchu chay atención domiciliaria rikaw kay Ayacuchupiqa kanmi seguradokunataqa qhawankum killan especialitaykuna rikaw chay Padomi nisqanchusmi Padomi área de Padomi de unquqkunata especial visitanku rikaw hasta kay Ayacuchupiqa propinachatapas
tramitar uptikeqa ina wasillaykiman apamusunki manañam bancoman colacoq rinaykitas tiqasunkiñachu. Pero imayna wak chiclayo laopi awqillaykuna pallaykuna manachu ipadómikuna funcionan imaynacha qaykaynacha chaysi kay wiraquchariqa unqusqa hinaspan chay atención neumológica nisqanta necesitasqa rikaw pay karqariqa chay fibrosis pulmonar nisqanwan seguramente puntakunata riki broncowan onqorqa riki pulmonchan riki uchkullaña tuqullaña carnero hinaña kachkan rikaw porque a veces mana riki chay hapirusunki riki bronco neumonía nate riki pulmonchanchik riki carneroyan. Entonces chayqa riki mana faciltachu sanoyan hina chaynalla natenqa alayrichallaña riki pulmonchanchikqa alayrichallaña imapas aysachaykusunkiña ratuchalla imapas ya chirips imapas aysachaykusunkiña unquchkanki porque chay tuqukunapi rikaw sanucha kaptiñataqmiki sanuyaykunki naspa riki qhaliyakunki rikaw entonces kay fibrosis pulmonarwan kay wiraqucha unqurqa hinaspan riki atención médicata solicitarqa control riki urgente control riki unquyqa riki manaraqmiki controlnik tupamunraqchu samachaykusaqya ninqachuma unquyqa riki unquymi wawqillaykuna pallaykuna más bien riki mana atinaykaman ratuchalla hikutarusunki rikaw atin kay wiraqucha wañukusqa wañukusqa ña wañukusqaña tawakillaña o sea sichum chayraq kay cita chayaramun kay noviembrepi ima killapi wañukunmanqa julio, agosto, septiembre, octubre sí pues juliopi o agostopi wañukunmankarqa kay tayta Abner kay Chiclayo lawpi tiene que wañukusqaña ña pamparunkuña ña waqayta amiruspa ña dejarunkuña ña chawpi watamanpas chayamuchkanña hinaptinsi doctor kay hospitalmanta qayaykamun chaypichu yachan tayta Abner Rivera pusamunaykim sitan kachkan kay 29 de diciembre para campas mana ni kay noviembre yapaqpas o sea kay quilla tukuykamar entonces chay quilla tukuykamar hayka quillañan pasaron a soqta quillamanta a ver chay atención médica wawqillaykuna panchallaykuna chay fibrosis pulmonar que claro, cuidachakunki natin manaya kapisunkichu pero mana cuidachakunki rapidito awqillaykuna tabarriyorsunki wanchakunki riki ratuchal chaywanqa a veces kaynaya riki kayna segurado kaspaqa mana ni particularman riytamunanchikchu con tal de que paykuna atendewanqa nispa rikaw particular pues ratuchalla riki awqillaykuna pallaykuna ratuchallam corretachaykunki rikaw. Entonces, ya, diciembre para, soqta killam wañukusqan qawaña kachkan sitan, nantenqa cementerio man hurqumuspachi kay wiraquchata apanqaku riki atendichikamunanpaq y chayllapas kawsayrumana. Prácticamente es una burla wawqillaykuna pallaykuna kay instituciones públicas del Estado, principalmente kay tema salud nisqanpi mana allinchu kayna atencionkuna wawqillaykuna pallaykuna. Mana allinchu mana kanchu chay calidad atención unquy tantollañama kachkan pero mana kanchu riki o sea tanto unquqkunachika kuninatin mana kanchu campo rikaw chaykamaraq riki campo kanqa porque paykuna chay sitapaqa riki campo taraqmi riki ruranqa campo chanaykika machaykama tiempo pasa con chinga con ay wawqillaykuna pallaykuna suqta killawan wañukuqtapas qayachichkankuna hampichikuy nispa mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi
Ahí hay noticias nacionales nisqan wawqillaykuna pallaykuna kunan noticias regionales nisqanta tukuy kunchikña. Kay tayta fiscal interino Fujimorista Cuellos Blancos payta mika wawqillaykuna pallaykuna nichkanku solicitachkanku nulidad de nombramiento como fiscal de la nación. Chayta riki nikurun con Jainapuncha riki Jainimpa punchawra presentaykullanku kay Tomás Galvez mana requisito kunata allinta cumplich kaspam nombraykachikun como fiscal de la nación nispa rikaw chayta presentaykusqaku kay chunka punchaw noviembre perikaw Jainimpalla rikaw lunes punchawta rikaw. Pitaq chay denunciata presentaykurqa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos chayñataq IDL paykuna presentaykunku Junta de Fiscales imaynama kayna runataqa aklaykunkichik nispa pero mana ñaya kanñachu pipas kayna akllanapaq hina wawqillaykuna pallaykuna porque Patricia Benavides ñachosmi kachkanqa paypis ña fiscal karqaña hasta payta nombraykuptinqa peor va a ser. Entonces anulaychik chay nombramiento de Tomás Galvez como fiscal de la nación interino nispa paykuna presentaykusqaku wawqillaykuna pallaykuna porque nichkan rikaw kay requisito kayta deben ser y parecer independiente. Entonces payqa mana independiente payqa actor político y tiene afiliación partidaria. Entonces chaynakunaqa mana riki asuminanchu kay atiyta riki wawqillaykuna pallaykuna. Kay programapi siempre nini kay autoridadkuna como fiscal, juez y Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y waquijkunapipas kananko total apolítico mana piman mayman siriq pero kunanqa kay atisapa wiraquchakunami corromperon llapa institución ninchikunata. Entonces afiliación partidaria en kachkan por lo tanto manam chay nombramiento valincho nispa riki denunciaykullanku wawqillaykuna pallaykuna. Bien, chaykama allin kachkan rika pero imataq pasakun yachasqanchina kachkan ley APSI. Chay ley APSIwan riki llapa ONG kunata riki controlachkan wawqillaykuna pallaykuna. Mana chay ONG kuna estadopa contrampi mana kunanqa imatapas haykatapas rimarinankuchu chaymi kunan riki kay congresista Cueto chay Marino kaypa riki otro Marino otro vende patria pay riki ya de una vez tariki nikurun ya chay iskay ONG kunata IDL chaynata Coordinadora Nacional de Derechos Humanos paykunatam denunciana kanja un proceso disciplinario en las multata pagananko paykuna porque chay ley apsitam paykuna mana cumplichkankuchu nispa riki nikurun wawqillaykuna pallaykuna. Chay Agencia Peruana de Cooperación Internacional APSI rikaw. Y paykunaman presentayku riki kay José Cueto oficiota chaypim kachkasqa riki directora ejecutiva Noelia Pantoja. Payman cartaykuron chay iskay institucionkunata denunciaychik porque leyqa prohibichkanmi chay leytapas ruwakuykunku kay congresistakuna riki allinta mana pipas maypas imatapas ninanpaq paykunaqa chiqniqninkunataqa kay denunciaqninkunataqa ama denunciawananchikpaq vamos a hacer ley truwakuykunku protegisqakuchkanku. Manaña kunanqa paykunaqa total intocable korirunku porque pipas denuncianqa son de vuelta denunciados. Entonces kunan pay riki kachkan chay bancada Honor Democracia nisqanpi pero payqa nantam yaykurqaqa chay Avanza País nisqantakama eso de Avanza País. Pero paykuna riki a propósito armakuykunku sapaq bancadata riki lakichakurunku munaysapakunaqa enaspan riki yanqallam chay rakikusqa kachkanku riki porque paykuna siempre imapas kaptinqa botachkanku riki kay kaykupa nisqantam riki wawqillaykuna pallaykuna.
Entonces chayna pasakuchkan kay institución seguramente como kachkaña kay carte natin mama Noelia Pantoja seguramente investigación tarike ruaykullanga y como kachkan chay documento es documento público en natin chaywan manam prohibido mike hamkuna kay estado ta o funcionario del estado denuncian eso está prohibido, por lo tanto incumplizcan que me kay pejarike ideleta o coordinadora wichharachinman como otajme hima pasakonga sancionaronga korikao multawan entonces chayna pasakuchko hilaykuna pallaykuna yasqanchina kay institución de derechos humanos nisqanmike como paykuna chay cooperación internacional nisqanmanta qullqichata chaskinku naspariki defendikunku riki ima casopipas gratis rikao chaqaya rikao achka asuntos caso de derechos humanos chay violación de derechos humanos pasakorqa riki 1980, 90 hasta incluso hasta 2000 Watacama tiempo de Alberto Fujimori hay instituciones konami que defienden que runakunata chaqaya kay Ayacuchuman trimas paga nichkanchik hayna punchalap chayram hallay chay juicio kimsa policíakunapa kimsa militarkunapa contrampi paykunam chay wañuchisqaku rikao llaqtamasinchikunata entonces chay periki paykuna yanapakunku pero kunan prohibirachimun hinaptinqa está un poco difícil que defendina koininchu awqillaykuna kaykunata ojalá eriki kay hamuq elección perika kay congresistakuna wañuykarachinman kayna leykunata porque paykunaq imañay coronayuq rikurunku fiscalinkotapas defendichkanku porque es fiscal paykunapa rika porque kay fiscal mana paykunapa kaptinqa haykataña hurhurunmanku qhariku awqillaykuna pallaykuna haykataña hurhurunmanku chaynata riki kay Tomás Galvez taja incluso iskay fiscalkuna denunciachkanku awqillaykuna para fiscal de la nación Tomás Galvez ta denunciachkanku fiscal Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas paykuna riki umallichkarqaku primer Fiscalía Suprema Especialidad de Delito de cometidos por funcionarios públicos entonces kay Tomás Galvez como funcionario público delito tarwachkarqa chay delito ruwasqanmanta denunciachikuchkarqa pero chaqay chay denunciaqninkunatapas horun awqillaykuna pallaykuna chaynam pasakuchka kay Perú llaqtanchikpi kunan kay corrupción kay ministerio público ta dueñakuchka todo corruptullaña awqillaykuna pallaykuna entonces paykuna decidishkanku payta denunciason payta ama payqa denunciasa katpapas salvasunchik ya está pues prácticamente kay abogado del diablo ningun kay fiscal kunataqa rikao está pues los abogados del diablo makinpi riki awqillaykuna pani challaykuna entonces kay iskay fiscal kunata chaqay rika ay mismo riki imapaqmi denunciawachkanki nis horun rato challa entonces chayna pasakuchik hayk'apikamaya kay munaysapacha kanqaku pero tukunanma kaykuna wawqillaykuna tukunanmi manam kay demorananchu manam kay kananchu masta wawqillaykuna panchallaykuna no sé imapich kay Perú llaqta uchallikurunchinatin todo mana allinllaña rikari umalliwachkanchik rika presidente de la república manta qallaykus congresistakuna qallaykuspa total wawqichallaykuna pani challaykuna así que kay denunciaqnin fiscalkunatapas ahí mismo harhurun mari riki wawqillaykuna panchallaykuna mana kay Tomás Galvezmanta tukuchkanchu ña nirqanchik ña hayna punchaw kay mama Dele Espinosa riki cartaykusqa kay Tomás Galvezta riki fiscaliata entregaykuway nispa hina tenike kay fiscal imanintaq wawqillaykuna pallaykuna chaymanta chaymanta manam ñuqaqa entregaykimanchu nin wawqillaykuna pani challaykuna pero kay huknintaraq riki qhawarisunchik ña nichkanchik riki iskay fiscalkuna denunciawasqaku chay denunciaqnintapas harhurun riki haryaron riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay Tomás Galvez riki investigasqa kachkan mana fiscaliawanchu sino a través de periodistas de investigación chay periodistatapas kutirikun si wawqillaykuna pallaykuna imatataq ñuqataqa investigawan
nispa pairike periodista de Epicentro TV rikao Daniel Llovera. Pairike nombramiento tariki mana fiscal kuna pas jawarich karja en falso nombramiento en IDL pas falso nombramiento jawarich karga. Entonces que periodista pues chay kuna tarik jawarich karja rikao con entonces konanga hasta periodista investigar tapas y matan que investigaban que nispa. Incluso chay periodista taf nichkan chay investigaban ni periodista es un delincuente nispa para con palegona. Chay reportaje pem lulia con atarimachkan, por lo tanto huchalikuchkan me nispa konanga kay fiscal defiende kuchkan periodista con amanta paso con apalchalegona y pimanta chay ring chay con arimanampak y na chay periodismo del fujimorismo de la corrupción pues chay Willax Mancalpan en Aspanrique, periodistas con son periodistas independientes, pemanan chay, investigan en Kunajarquillamcan, aunque investigan con Canal 5 y Canal 4, pero igual. Pero que hay más tarde investigan que hay privados y que va a icona, palla icona. Entonces, ahí está, que hay manalin rurajkuna. Cargon como apipaco y cuspa mana de denunciar a monancho pero puncha ma wichenga puncha wichispa mahta chata wichenga baujile con palegona. Por ejemplo que Tomás Galvez se casca dirigente de Alianza para el Progreso, entonces pertenece al partido Alianza para el Progreso. De Tomás Galvez es fiscal de Acuña baujile con ya piensas que es fiscal del fujimorismo, pero Acuña es testaferro del fujimorismo, por lo tanto también es fiscal del fujimorismo. Entonces Acuña pa fiscal en Conangare que fiscal de la nación. Entonces que jefe Acuña inari que monazgan troacuch cangricao pairi que carga dirigente de Alianza para el Progreso naya tagrique que coordinadora nacional de fiscales, ya hecho punta carga Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Consejo Nacional Magistratura, chay perique, chay cargo y cachcas para solicitar que fiscal te nombra y cachillaway, chicnis paricao, ñari que chay maquichanta, chay brazo chanta, que Acuña y que taita fiscal, ñari que ñari que choramuch carga ñari cao chay nombra chicuna basa con hasta fiscal de la nación espero lamps. Entonces historia en cachcan aricao historia en cachcan kai taita Tomás Galvez pa gilegona palegona chay mana alin rorasjan y chayna danichkan tari que chay reportaje pe paeja pertenecen me kai cuellos blancos mamps. Así que es del partido APP, también es cuellos blancos, por lo tanto que fiscal canampaja manam rico icona palla icona sirve concho, pero pay nichkan ricauche investigar ninguna taga, investigado ninguna es un delincuente, ya han fiscal de investigados casanque, por lo tanto ya ripoco jarear. Manachayacho juez Ricky kay mama Delia Espinosa Manta rimaspa ña nichkarganchiña kay semanata lunes punchao tarike comunicado lluqsay karamoqa iskay punchao challan plazo kachkan kay Delia Espinosa ta kotiykachinaykichik panispa como kay fiscal Tomás Galvez Ricky kay llapa kay atisapakunata defendichkan kikinpas defendikuchkan defendinenkuna fiscalkunatapas cambiapayachkan jarjuchkan jariachkan. Entonces, cosisca cachcan, correcto, Tomás Galvez, no tengo que Jailin Paña, Poder Judicial, Nirjaña, Junta Nacional Justicia, Junta Nacional Justicia, Coteca Chichic, Cargón, Mama Delia Espinosa, Nispa, no tengo Junta Nacional Justicia, Mana Casuncho, Poder Judicial, Mana Casurgacho, ni Ari, Manam, ni Nirja Pacho, único Tomás Galvez, la Marima Cacharja, bueno, Coteca tenga. Chasquigo sarchique, pero manam ima documentos chay mancho nispa nerja ricao chay mantaja que plazo 25 y kunam kachkap tenga Junta Nacional Justicia nerja manam kotika sakucho kay documento taja ñohay coja evaluachkanico y nas papas ari que kotika chisasco porque anula kunampaj me presentas documento tanis pachay pitokororja, ¿no?
pero kay semanata kaqllarik ya juez ni karamun ya iskay punchawchayan plazo kachkan, entonces kunan o pajarin riki pajarin máximo kuti kunan ña mama Delia Espinosa chay fiscaliaman rikao. Pero ya china katisapakuna como fiscal Tomás Galvez son kusis kachkanko ya tenemos nuestro fiscal paetaga maktachata hapinanchik nisparikao chay hasta denunciak ninkunatapas castigachispan sancionachispan investigachispan kachkanko maktachata defendinakonqako rikao yatin kay juez imatataq nikuron desacatotam kay Junta Nacional Justicia ruaron. Hasta waña kunanwan jarikao kunan mana kasungacho peor wawqillaykuna pallaykuna chay Gino Ríos nisqanpas igual otro corrupto pues wawqillaykuna pallaykuna to corrupto kunam kay atiman yaykurullaspanku ari chayqa pinsasqañam karqa Castillota qurqurunqaku chaymanta poco a poco cambianqaku nispariki claro chay poco a poco cambiachkanku riku wawqillaykuna chayqa fiscalinko karqa chay Patricia Benavides chaytapas antes qurqururqanchik riku wawqillaykuna pallaykuna. Chay peja chay Junta Nacional Justicia alincharak kachkarqa pero kay congresista kunam jarearon que chay allin llam kachkaptinko rikinaspa mana allin runankunata churaykunku rikao tin chaywanqa ya munaychakurunkuña kay nallañan faltachkan kay Jurado Nacional Elección llañan faltachkan anki ña OMPPpas diferentes dependencias kunapi ñam kachkanña kay atisapakunapa prazonkuna. ¿Ya? Entonces, juez constitucional Juan Torres Tazo, paimi ordenachkan Junta Nacional Justiciata cumplichi kay mama Delia Espinosa cargoman kotikachita nispa. Chañata nichkanta kachkan Gino Ríos sentenciado por violencia familiar. Por lo tanto, desacato de orden. Chayta mororachkan. Entonces, por lo tanto, que caso kunan menis panichkan wawqillaykuna pallaykuna porque cha octubre killapi novero juzgado en lo constitucional Lima ña nirqa ñarika medida cautelar mama Delia Espinosapaq y chaynapi chay llapa chay proceso kuna anulasqa kaptin kaqlla cargonman kutiykunanpaq pero Junta Nacional Justicia riki mana caso kachachkanchu chaynaqa ahí está por incumplimiento riki kay Junta Nacional denunciasqa kananku riku wawqillaykuna pallaykuna porque kaypik nichkan ha habido desacato pues, pero falta la denuncia de una vez taña riki juizkuna riki denunciaykullachik y kunan riki otro desacato porque ña kunan kutiykunan ña riki mama Delia Espinosa pero mama Delia Espinosa riki carta kuykullasqa rikao Delia Espinosa carta kuykullan Tomás Galvez cargota entregado ay kutikachipuay nispa pero Tomás Galvez chayta asikon haqaqay iwaynama ñuqaq kutikachisqa patrón nimi kutikachinaypaqa mandamanan patrón ni Gino Ríos paymi cartamanan chay carta chawanmi kutikachisqa nispa wawqillaykuna pallaykuna chay cartanmanta asikon hinaspariki nin ñuqaqa suyakuchkani resolución de Junta Nacional Justicia llam uniku ñuqataqa hurquwanan otaq riki kutikachionanpas otaq riki kaypi carguypi sayakunaypaqpas dejaykuwananpas nispa chaywan defendikuchkan manam Junta Nacional Justiciachu kay Tomás Galvez taja nombraja, sino kikinku puram riki manaña fiscal captain interino kayku nispa nombrachaykurqaku qarikao manaña mayqinpas asumita atirqachu chay kachkanma allin juezkuna mejor dicho allin fiscalkuna kaytaqa pero paykuna mana riki chay cargopi kayta munankuchu mana peleayta munankuchu kay llapa atisapakunawan rikao unico mama Delia Espinosa llamike allinta peleacharichkan rikao allinta peleacharichkan entonces ya manan kutikachisaqchu primero Junta Nacional Justicia carta muachon nispa chaynata riki nichkan kay Tomás Galvez ya entonces imapia kay tukurunqa wawqillaykuna pallaykuna imapia kay peleo tukurunqa maqtacham peleo kakuchkan riki kay atipi riku wawqillaykuna pallaykuna chay mana allin runakunam llapa sistema justicia nisqanta hapikuykunku
Mana chayllacho, bueno, kay parte manda tukusunchiña, seguramente pajarín que rima y kachkanga, pajarín último día chos mi kachkan, waujilegón, palegón, kay mama Delia Espinosa, cotiga chinangopa. Ya, pajarín chaymantari que rima riscasonchi. Kay taita Pedro Castillo, allin mi kaita roran waujilegona, palegona, conan taita Pedro Castillo, denunciachkan pacha congresista conata. Chay cargo manta jorjojnin conata. Y chaynallata kay mama Boluartitapas chay cargota aceptakusqanmanta mana requisituta cumplichkaspa. Entonces rica conan kay último kay mama Boluarte jorqusqankupimi que kay congresistakuna chay jara oyanku tariko awqillaykuna pallaykuna hawarachikunku. Castellón mana cumplerankuchu y kay Boluarte mañana no cumplenanchikmi nisparaj ninakurqaku rikao chaykuna grabasqa kachka. Entonces chay fundamento kunawan kunan riki mana expresidente nispa nikaramo rikao. Entonces es presidente secuestrado chaynata siempre nisqa wawqillaykuna pallaykuna. Presidente secuestrado Pedro Castillo kunan denunciachkan chay pasaj congresista konata. Kay 2022 mejor juzgamos. Allí mawqillaykuna pallaykuna kay denunciakuna por erichunña sechon taita Castillo ripuchakonga cárcelman allinchik ripuchakonachik pero kay congresistakuna haterinantaqmi mawqillaykuna pallaykuna paykunan chay huchayoq kay Perú suyunchik kayna llakiypi kayna sachakuypi tarikunanchikpaq políticamente prácticamente kay Perú suyunchik total pinjaypi kachkanchik e incluso a nivel internacional manam chaytapas cuentata hukunkuchu paykunallaña allin kasqankutachu hawakunku imaynacha haykaynacha total jarawuya total mana yawarnin uyayuqmi kay constanchikuna rikurun wawqillaykuna panchallaykuna. Así que kay mama Boluartitapas nichkan rikao chay denunciapi por presunto abuso de autoridad, aceptación ilegal de cargo. Y porque chay vacancia para necesitar que pachak tawayoq botota hecho solamente pacha hukchayo la carga. Entonces ahí mi chay llapan chay botak ninkunata denunciachkan rico awqillaykuna pallaykuna, ¿no? Porque mana karuncho debido proceso seguramente chay documento fundamentachkan kay último kay mama Boluarte jorqusqanku documento tarikao chay tarike hapichkanku kay pipay rimarqa pay kaynata nirqa kaynatan cumplinanchik nispa ninakurqaku. Entonces por lo tanto ñuqa jorqasqankuqa kachkan ilegal nispariko awqillaykuna pallaykuna denunciachkan allinmi ñuqa kaytaqa ña unayña denunciakunman nispa pinsarqani pero kunan riki a tiempo awqillaykuna pallaykuna imaynanpi porque justamente kay mama Boluartewan paykuna demostraronku imaynam riki uyankuta rikao y chay rurasqankuta rik hapirikuchkan kay denunciachikunankupaq wawqillaykuna panichallaykuna. Más remari chayniyata Fernando Rospiglio seriki actual presidente del Congreso Fujimorista transfuga chay Jollquita Fujimorimanta Cobra Cruz pangonanja fiel defensor del Fujimorismo rikurieron. Entonces pay merikinin kay Zaira Arias Manta yachasqanchinariki kay congresista Guillermo Bermejo paytami que terrukumkan que nispariki payriki candidato kayta monarca kay hamuq elección como presidente tin manchakurqaku rikao kaytapas yaykurunmanmi kay Castillo ruwaswanmi Castillo inam yaykurunman mejor eliminaron rikao incluso chay chay Bermejo cárcelman apaykunanpaqa kay Rospigliosi chaynallataq chay con actual jefe de la policía paykunas rico awqillaykuna de la Policía Nacional jefe máximo pues paykunas testiguta rantirusqaku manas chiqap testimoniowanchu paykuna sino testiguta rantirusqaku no chay rantisqanku testigos arim rikurqanim kaynan waknam nispa tumpaykun chiqapta puni chay Bermejoman awqillaykuna. Entonces Bermejotaqa sentenciaronku llulla testimoniowan mana chiqap testimoniowanchu. Entonces chaywan nisunchik riki con tal que uchkuasipi tiachinankurayku chayta ruwaronku. Si bien cierto ñuqa Bermejomanta rimaspaqa nirqaykichik ese es
manam tucucho, pero sí, pareja soplón de la CIA, pero ni CIA pone pas, guaujilegona, palegona, salvachcancho, conan, ya ves, ya ves, ya ves. Así que, cae en la mafia con una pillam, cae sasa, guaujilegona, palegona. Entonces, chay meriki, chay congrista, taka uchcoasim, apaicoptinco, que reemplazo un carga Zaira Arias, porque pairi que casja reemplazo, ¿ricao? Entonces, pai juramentan para la historia de Kachkan como Rospigos pues reemplazo y con actual con Jeripas, otros reemplazos, manam original, chorico augilegón palegona. Entonces, por lo tanto, no augilegona palegona, Kaisaira área rique solicita corja rique o congreso man ya con falta chkan mi congresta con falta chkan porque jo congresta mi faltaron, ya. Entonces, pai juramentan ricao. Pero imaninta creo que cae Rospigo se manam saria área hasta apcutica sacucho. Manam ni chanta gente acepta sacucho, ni pataleo, ni lloriqueo. Y mataña, jaicataña, roraptimpas, manam acepta sacucho. Como presidente del Congreso, chaita, rimari, no como fujimorista, ¿no? Sino fujimorista y presidente del Congreso. Paimi Kachkan, presidente del Congreso, encargado ya está, porque Jeremere que cheja presidente del Congreso, pero como nata ricao que presidencia de la República tarique Umalichkan como encargado ricao conan Zaira Arias conan hasta baña caen una trotenga mana aceptan agoñach imaninta ñuqaqa sueldo mínimo tam ganasaq yaykuruspaqa nin wawqillaywan pallaykuna manam chay sueldo congresionaltaqa ganasaqchu ñuqata único pagawachunku sueldo mínimo 1130 soles solo chaytam cobrasaq yaykuruspaqa nispa ña polémicata ruachkan ñawqillaykuna pallaykuna. Entonces hasta baña kaykunawanqa mana yaykuykunanta munanqakuchu rikao mana riki yaykuykunanta munanqakuchu cierto chayna razón pinqayman churawasunchik porque con esta kunaqa mana chunirqaku sueldota bajaykusunchik nispa niptinqa ay mayna sueldota bajawankiqa sueldoraygun kaypiqa kachkaniku bajaraptinqa ripukusaqkuchiki nispakuna nirqa nati kay programa nirqanchik rikao Puspaqa ripuchunkuya acaso Perutachu vengan aquí quien convenga con gakoqa nispa rikao pero paykuna eso chantajeakunku allinta rikao pero hukunataqa no vamos a aceptar su chantaje nispataqa wawqillaykuna panichalyaykuna más rimari kay elecciones nisqanmanta rimarisunchik wawqillaykuna pallaykuna jurado electoral de Pacasmayo ordenachkan rika wawqillaykuna pallaykuna kay congresota Pim chay funcionario chay cámara apakuykuspa kay meeting nimpi kay mama kaykupa meeting nimpi grabaj ya ninchik ñerikao kay Pacasmayopi kay norte periki chay lanzamiento candidatura chay mani kay congreso manta rikao reportero tapas riki kachaykusqaku y mana kanchu kikinpaqa riki cámara por lo tanto congreso cámara jipikuykuspa rirqa como cualquier fujimorista, como que patrón kachkan rikao, congreso pe que Rospiglos y fujimorista, entonces para que manda nomás, ni para que manda igor rikao, y mana chaya chucha Rosa Ángela pa acompañar ni casca pa parisca pa estas compañías, pero pa chay grabas hango tamusia ruptinco ahí mismo jargoron kori que trabajo manta, ahí nas para que chinkarachinko rikao. Mana ni sotitaps joita munancucho rico augilaykuna palaykuna incluso ñari que jurado electoral especial Pacasmayo denunciachkan ñari que kay partiduta pero igual investigación ya perkachkan riki chaynaqa kay jurado electoral especial nichkan rikao uso indebido de cámara caron por lo tanto rikao waki especial con niskanku denuncias kanan kay Rospiglosi incluso mesa directiva tapas ña denunciachkankuña kay cámara ta prestaykusqankumanta rikao no solamente cámara sino trabajador riki hapirirqa pero imaninkuta como maquinpi karqa natinchik hapiruspa riki pasarqa nispam ahí mismo riki como llullakamurqaku chay comunicadokunawan riki wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakurun ña yachasqaña riki wawqillaykuna panchallaykuna pi may kasqan Kasjariki kay Daniel Luza, trabajador de oficina mayor del Congreso. Entonces, mana cualquier ronachu kasjaja, sino
es trabajador de oficialía mayor del Congreso. O sea, oficialía mayor y kaitaita rospligo se paipa mandatum pikajkuna kasja o kajkasja mana de que congresista pa asesor nincho yanapa no, sino ha sido un trabajador de la oficialía Daniel Lusa. Paicha y cámara tajipikuikos París jariko aujileikona palaikona. Chaynaga ñari que rexisjaña kachkan kai funcionario kai trabajador. Aunque Jorge ñache trabajo manta, pero igual jurado electoral especial y maniscanta. Descargo y quitaya, señor trabajador Roray. Descargo, tienes que hacer tu descargo. Y mapacta chay, camarata Jorge Organque, Congreso manta, pita autorizas Organque, Kikileki chapa Organque, porque ya chaywanga, según alguien o man alguien rimas jampi, hasta uchquasi pips tiarungan, porque estado pa imantapas pakan pachaya jorjoija sasam. Ya, pakan pachaya mana imantapas jorjoacho aujileikona pelegona. Y machatapas. Entonces, si un pakan pachaya jorjochkanque y natenja ya tiene su sanción, rica, musharachikospaj. Por lo tanto, imaningaya que hay trabajador autorizar jamningacho o quizá yari que nichkangups ay areñoga makip kaptem apargan ni manakaptem prestakororgan nispachi jikutachkanko rikao ñari que rantikuchkanko ña kay justicia man kay trabajador ta seguramente rikao, pero depende del trabajador salvakuita monangen aspagarika paim ordenador han nispani con garikao. Se viene un caso chayman tarike incluso kay partido tarike nichkanko especial takunaga. Primero ni Hayari Ping Nirgako, primero Icho Chakinwan mi Hayakoiko. Su primer desastre. Manam Kaiwan Ganangacho. Y Nichkanko Wakes con Añatak Manam. Y nada que investigación ringena tenga va a recibir sanción. Que hay partido de Fuerza Popular Chasquenga sanción, pero depende del trabajador salvaron gapa, que mama que ikuta patronanta regao. Imagina, pero patronante salvas para que quien tagma uchquasipe ismungarik. Ya ismunganis ganchi porque chay man ya ikoros para facilitar chacas jorgo luxeramonga manamik. Mari waujilegona palegona sala constitucional poder judicial nichkan rikao imainama kay tribunal constitucional chay nayata jurado nacional elecciones ta caso son cheja. Manam caso son chicho. Más bien Taita Duberli, pa partido mandan que hay problema, digamos que Partido Político Unidad Popular de Duberli y a candidateanan me ha jurado nacional elecciones. Manam yo caigo casacucho tribunal ari ninche que jamcuna ninki chichi que no pasa nada, yo caigo pa nisjai cum canan nispa. Ta peleo por un partido, Chay sala constitucional de poder judicial pecajcuna seguramente que cae Duberli pa Runanko naricao chaychi que defendichkanko tachata a ver qué tanto gracia hay para defender un partido político y que elección mangrinanko pajarachtaj. Que elección pajaraj no quiere perder que elección mangrita. Chaymanta que hay problema taruachkanko rico aujilekona palegona. Pero imapia que hay peleo tocoronga imapia aunque Duberlita pues ya candidato ya niskango tagma wakejkona jarikao mari waujilekona palegona chayña tarike Jurado Nacional Elecciones justamente chayroras kankomanta denuncian penalmente por desatacar orden del Tribunal Constitucional en proceso de partido de Duberli Unidad Popular. Y me pagan mi chay, niskanmi kai poder judicial niskanmi que manan chay tribunal pa niskanga balincho ni hankuan niskaikichis balincho candidateanan ponen candidateanan natisi konan niskanmi que por desacato van a ser denunciados penalmente. Entonces si chonkai penalmente denuncias a Kangaku, igual también Gino Ríos y también otros fiscales tienen que ser denunciados penalmente o Gilegon Apalegon. Entonces ya chacay jurado nacional elección niscaña denuncia de corrupción y manasuma. Porque imaginan pita a ver ya jurado nacional elecciones niña manam ñogay coja pipas maipas que elección ninchik pakinanta monasakucho ya plazo ta cumpli kuchkaniko che plazo cumplis happy mana
paita acepta mancucho, esa sería otra cosa, porque a plazo jawapiñami que escribí con ricao. Entonces chay con que cachca, ya niñam jurado nacional de elecciones, por nada manam que el proceso electoral ta que suspendisa escucho, además que asquilla ya falta chcanis pa ojo ya con palegon. Rospigiosi, chay cámara política man taricao, y maninta cámara política man. Porque ya se ha politizado su cámara, pues o que le con la cámara de filmación ni chay chay apascanco chay imaninta defendicuspan porque ya acusachcanco ya rospigiosi taricao. Pero imaninta es una campaña política imam censuraban que che gayan gañam chay ganis parigao otra guerra o que le con una guerra de corruptos. Mana de pipas orden man pip choraros cachcancho o que le con pan ya icona. Caganis que militante de Fuerza Popular dirigía Oficialía Mayor del Congreso. Con la Oficialía Mayor del Congreso, Tiagpim es dirigente de Fuerza Popular. Es dirigente o militante, no es dirigente, sino militante. Militante de Fuerza Popular. Pitagpay, oficial mayor, Jaime Abensur Pinasco. Paimicha, oficial mayor del Congreso. Entonces, Pairi que Kamachirja, justamente, que hay Peniscarganchi, Kamachirja, que Taita Daniel Lusa, Daniel Lusa ha sido la persona, pues, ¿no? El encargado de llevar la camarita. Entonces, ahí está. Claro. Fujimorismo, que dueño, que hay Congreso Banca. Fujimorismo dirigen oficialiata. Con el Fujimorismo dirigen Congreso. Entonces, que pega manaña que Fujimori está con Iscangoramica. No, yo no soy, yo no tengo poder. Fujimori gobierna Chicanga, eso es mentira. Anis paricao, manaña con anga, como Boluarte Jorgoruncuña. Manaña carñacho excusan que país con apag. De que maname, que Castillo, que cainame, cuagname, que ni nanco ya, pues ya no tiene su brazo, ya pues. Mare rico auge con panchale con risunta kai Vladimir Cerrón. Kaya mantañari marico sunchi Vladimir Cerrón mi ñari que lanza koi con ñari que planchanta pairi que kachkan pakakus ham kachkan auge con payaikona. Manami que libricho inayamik maskas hakachkan inayam pakarayachkan kai elección pajarico ricaramo. Solamente campaña llampagrica, pero ya lanza con ya plancha presidencial tariki ya jorgo y caramón ya nos papitan choray con kikin choraco y con presidente para país serín como presidente de Perú Libre, ahí está su volantecito. Inaspan Flavio Cruz Mamani renca como su vicepresidente y Berta Rojas López su segundo vicepresidente. Bueno, pitas que Flavio, su militante, su brazo, pero pitas que mama Berta Rojas, maman que Vladimir se rompe. Entonces, Conanga es una plancha familiar. Es una plancha familiar, hay una previs que hay también, hay una peregona, Conanga. Por ejemplo, en caso de Vizcarra también, Vizcarra o Enrique presidencia para Mario Vizcarra kikiñata vicepresidencia para chay kuna mana kanancho ojile con chay kuna pues ali chachina mukachkan rigao pero mana alin hari yai kuruchkan chukay ati man kay con presidencia man kay kuna corrigieron para rico ojile kuna pale kuna pay con munas kanku taro akuchkan rigao ahora es plancha presidencial su hermano su hijo su mamá su cuñado igual en todos los partidos ojile kuna pale chay pasa kuchkaita Cerrón, ya rexinching yo con pelego con anga pai mi que anular chincha proceso taricao atin con anga lanza con anga libre nya kachka pero chay punta Castillo rispa jari que mana lanza ko tatergacho porque kachkar prohibis porque proceso un carga chay proceso tamik anular pero igual con an pakarayachkan rico ojile nalar pakarayachkan pero pakarayas pa pues kakaya lanza y coruña parte don tawa ojile con panchale con más rimari que cae programa yanchik pe más rimari aunque ñam ora gana rolanchi está Mario Vizcarra pairi que nin kai taita o kai mama Dina Boluarte manta jaricao
parece que no tiene wauqillaykuna pallaykuna hawarinachikanqa Vizcaya mama Boluarte taja preso ritin indultasunchi imana imapi huchallaykururqa manam payqa allin politikuchu nichkankun kay Mario Vizcarramanta wauqillaykuna. Así que partido de Vizcarra ya fue, manam partido Vizcarraman votanachu. Kikin riptin ichaqa rikao votana karqa porque manan kikinqa richkanchu. Ya, partido Vladimir Cerrón peor, no hay que votar wauqillaykuna pallaykuna. Kaqay rikao Fujimorismo, Fujimorismo watanakuykuspari kay mana allinta ruwachkanku rikay Perú llaqtanchikta. Más rimariko wauqillaykuna pallaykuna, bueno chaykamallña porque kachkanraq más rimarikuna, pero hamuq programa piñariki rimarillachkasunchik. Allinchata rimachaykunchik, pero siempre willaykuna kakuchkanraq achkasuraq, pero está bien wauqillaykuna pallaykuna. Kanariki siempre willanakuchkanchik poco a poco imakuna mantapas. Nos vamos con eso ripuchakusun, pasachakusun wauqichallaykuna, panichallaykuna, hasta hamuq programa kamaña pajarinkamarika, pajarinka tutamanta kamarik. Bien, ya nos vamos. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimos